ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯤ ꯇꯣꯡꯗꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯀ꯭ꯔꯥꯐꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒ꯭ꯂꯣꯕal ꯄꯣꯖꯤꯁꯅꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ GPS ꯀꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯅꯩꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯋꯥꯏꯈꯣꯝ ꯃꯅꯤ ꯒꯔꯜꯁ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯖꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯗ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯁꯨꯅꯤꯜ ꯁꯤꯡꯍꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯔꯥꯏꯆꯟꯗ ꯆꯤꯡꯊꯥꯝꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯅ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯍꯤꯡꯀꯨꯞꯁꯤꯡ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕ ꯖꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯥꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯅꯩꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯐ꯭ꯂꯥꯏ ꯍꯌꯤꯡ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯍꯥꯡꯕ ꯁꯨꯟꯗ꯭ꯔꯪꯗ ꯊꯥꯔꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯍꯥꯡꯕ ꯇꯔꯪꯀꯣꯜꯗ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯔꯤꯁꯔꯆꯀꯤꯗꯃꯛ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕ ꯖꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯖꯤꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯖꯦꯅꯦꯇꯤꯛ ꯁꯦꯂꯨꯂꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯅꯩꯅꯔꯨꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯁꯨꯟꯗ꯭ꯔꯪꯗ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯕ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯊꯧꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯅꯩꯅꯒꯅꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃꯇꯪ ꯄꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯐ꯭ꯂꯥꯏ ꯂꯦꯕ ꯃꯤꯁꯟ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯍꯥꯡꯕ ꯁꯨꯟꯗ꯭ꯔꯪꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯇꯣꯡꯗꯨꯅ ꯆꯠꯄ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯥꯔꯗꯤꯌꯦꯛ ꯗꯤꯖꯤꯖ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯔꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯧꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯔꯛꯄꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯩꯅꯕꯁꯤꯕꯨꯅꯤ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯐ꯭ꯂꯥꯏ ꯂꯦꯕ ꯃꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯅ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡꯗꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡꯁꯪꯗ ꯌꯣꯛꯂꯤꯕ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤ ꯇꯣꯡꯗꯕ ꯒꯒꯟꯌꯥꯟ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯇ ꯇꯣꯡꯗꯨꯅ ꯆꯠꯄ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯌꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯟड ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯇꯤꯔꯨꯕꯅꯟꯊꯄꯨꯔꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯩज्ञानिकꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯑꯍꯥꯡꯕ ꯁꯨꯟꯗ꯭ꯔꯪꯗ ꯆꯠꯄ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯅ ꯀꯤꯗꯅꯤꯗ ꯅꯨꯡ ꯂꯩꯔꯛꯄꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝꯗꯨ ꯅꯩꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯗ꯭ꯔꯣꯁꯣꯐꯤꯂꯥ ꯃꯦꯂꯥꯅꯣꯒꯥꯁꯇꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯗ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅ ꯄꯊꯥꯞꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯝꯃꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯟड ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ IIST ꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯟꯊꯪ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯦ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯃꯃꯝꯗ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯐ꯭ꯂꯥꯏ ꯃꯁꯤꯡ 30ꯗꯒꯤꯅ 90 ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯥꯇ꯭ꯔ 10 ꯈꯛ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯤ ꯇꯣꯡꯗꯕ ꯒꯒꯟꯌꯥꯟ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯃꯗ ꯊꯥꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 100 ꯂꯥꯞꯄ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯕꯨ ꯀꯣꯏꯗꯨꯅ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯒꯒꯟꯌꯥꯟ ꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯈꯨꯗꯨꯡ ꯏꯟꯗꯨꯅ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯅꯣꯠ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯅꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯎ ꯃꯣꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯑꯃ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯦꯔꯥꯁꯨꯠꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯨꯔꯛꯇꯨꯅ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯗ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯁꯥꯅ ꯁꯥꯖꯕ ꯃꯤ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯄꯥꯝꯂꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯤ ꯇꯣꯡꯗꯕ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯁꯤꯗꯤ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤꯕ ꯔꯣꯀꯦꯠꯁꯤꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯃꯊꯧꯗꯨ ꯎꯠꯊꯣꯛꯂꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀ꯭ꯔꯤꯎ ꯃꯣꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯍꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯄꯔꯤꯡꯁꯤꯗ ꯋꯥꯈꯜꯅ ꯁꯥꯒꯠꯇꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯄꯤꯒꯤꯕꯦꯛ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯐ꯭ꯂꯥꯏ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯄꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗꯨ ꯀ꯭ꯔꯤꯎ ꯃꯣꯗ꯭ꯌꯨꯜꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯝ ꯀꯣꯏꯅꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯆꯠꯄ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯀꯨꯌꯣꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯑꯍꯥꯡꯕ ꯇꯔꯪꯀꯣꯜꯗ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯤꯗꯅꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤꯅꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀꯤꯗꯅꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯌꯥꯠꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯣꯂꯤꯀ꯭ꯌꯨꯂꯔꯒꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯀꯨꯞꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯄꯥꯝꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯟड ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ IIST ꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯣꯐ ꯀꯦꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧꯄꯨꯔꯤꯕꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔꯟ ꯁ꯭ꯔꯤꯖꯥꯂꯛꯁꯃꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ ꯑꯍꯥꯡꯕ ꯇꯔꯪꯀꯣꯜꯗ ꯆꯠꯂꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯒꯗꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯥꯗ ꯀꯤꯗꯅꯤꯗ ꯅꯨꯡ ꯂꯩꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯔꯤꯖꯥꯂꯛꯁꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯨꯠꯄꯨꯅ ꯈꯨꯠꯁꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯗꯨꯅ ꯍꯜꯂꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯑꯣꯡ ꯁꯥꯗꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯣꯂꯤꯀ꯭ꯌꯨꯂꯔ ꯕꯥꯏꯑꯣꯀꯦꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯁꯥꯗ ꯀꯤꯗꯅꯤꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯃꯊꯧ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯨꯕꯨ ꯐꯤꯖꯨꯝ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯃꯣꯠ ꯑꯀꯥꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯐꯝ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯀꯌꯥꯠ ꯃꯥꯜꯐꯤꯒꯤꯌꯟ ꯇ꯭ꯌꯨꯕ꯭ꯌꯨꯜꯁꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯅꯩꯅꯒꯅꯤ ꯆꯍꯤꯁꯤꯒꯤ ꯖꯨꯟ ꯊꯥꯗ UKꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯂꯟꯗꯟꯗ ꯅꯤꯡꯇꯝꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯂꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯆꯔ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯦꯐꯣꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯍꯥꯡꯕ ꯁꯨꯟꯗ꯭ꯔꯪꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯀꯤꯗꯅꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯀꯥꯏ ꯑꯇꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ
University College London gi Thiziloi Kids U amasung mahaki marup mapang singna jahi ani makhaimuk Mars grahada chatpagi khongchata yaururaba miyoi amaga manaba bawungda galactic cosmic radiation da hakthengnaraba uji singi kidney singbu karamba phibam da leibagi haibagi ahanba oina neinabagi mawung matau Kanglam Singh semlai Tha tarukmuk ahangba sundrangda leibasina kanglonloi singna khangba ngamlibasi uchi kharagi kidney da phamjilaba I marik sing thengnabaga loinana kidney na mathau ningthina tawdaba akai atoi thokpagi khudam phanglai matam sangna ahangba sundrangda chatpa asina kidney gi chap chaba mathau pangthok liba kaya tubules ki nunggi sawongda ahongba leibasi bagyanik singna thengnarami wafam asina maram oiduna ahangba sundrangda matam sangna chatliba leiriba miyoi singi kidney da nung leirakpa yabagi mechanism gi marik sumba wafam du mayek singna takli Indian Institute of Space Science and Technology IIST gi bagyanik singna oigani khanjaba wakhal leijai hairiba makoina khanjaba wakhalondudi kidney da nung leirak pasiki paring pathapu mamai makok onthoknaba natraga thingnanabagidama candidate drug molecule khangdoktuna thidoktuna matam sangna ahangba tarangkol da chatluraba leiruraba matungda kidney da nung leirak pagi molecular mechanism bu manung thitna ubangamba anauba wakhal losing sibu sizinaba yai matang seda candidate drug molecule haibasi karino haibadu khangba chumgani ningi candidate drug molecule haibasi ana layeng da sizinaba yaba matik mayai tungsinduna leiba hidaki molecule amani Jahi tara dagi hingadaba matam yamna sangna pangthokadaba changyeng kaya leiri lakadaba jahi singda sundrangda chatpa khongchat ki ahen ba wakhal lausing hena puthokpa ngamnadaba hairiba changyeng sing asibu pangthoknaba sem sare haujingmaki oinadi space biology asi thizinabagi damak khangnanabagi damak mahairoi singi pukning jingsinba pamhannabagi damak changyeng sing asi sem sare haina Srija Lakshmi na phongdokli Indian Institute of Space Science and Technology IIST haiba Space Institute ki loishangasi India gi sundranggi lamda tawbangamba matik mayai pakthok chawthok haliba human resource ki yamna maru oiba haurakfamni ISRO da hada leiramba miyoi singna takpi tambiramba mahiroi kayana khongchat makha chathariba sida mateng pangduna natraga tungda oirakpa yaba wakhal lausing pibagi thabak sing hana na tawba haukhre Anthony Arupara Srinivas Balaji Jill Gabani amasung Sanyam Gupta hairiba mahiroi singasi IIST da mahai tamliba 3rd year BTech ki mahairoi ngaktani Indiana masagi oiba space station saba haurakpa matamda hanana puthokraba khutlai gi machak singdu amuk punsinduna tungda yamna kanagadaba electromagnetic dotting mechanism for space structure haibasi anauba nomuna amada semlai hairiba khutlai pambai asina neinagadawriba asi miyoibagi digestive tract leiriba hinkup singda matau karamna microgravity na kari ithil pibage electric propulsion engine dagi plasma plume neinabagi diagnostic tools sem saba amasung nano satellite ki damak electronic ki machak sing sem saba asina jingba pambai sing asini ISRO gi tarangkol da chatkadaba gaganyan gi khongchat asina India gi oinadi khwaidagi inau nauba mi tongduna chatkadaba singthaningai oiba khongchat oigadawri gumja lising ani kunthra manga phawada ISRO na Indian Space Station sem sanaba thabak paikhatpa haukhre aduga gumja lising ani nifu phawada India gi astronaut sing thagi leimaida khongdanabagi pandam thamli Mathangda thamjari Global Positioning System GPS ki technology Sijinaraga Manipurgi Houjik Oiriba Leinunggi Ahongba Neinaba hairiba hiramasida Waikhom Mani Girls College ki Department of Geology da Assistant Professor Roina Leiriba Dr. Laishram Sunil Singha Aikhoigi Mihut Raichanda Chingtham ga unaduna wari saba Gasimu pudun luxury science magazine Global Positioning System gi technology Sijinaraga Manipurgi Houjik Oiriba Leinunggi Ahongba Neinaba haiba hiram sida wari watai sajanaba Akashvani Imphal gi studio da langsinduna leibiraba Dr. Laishram Sunil bu ahan makta da ikai khunajabag loinana taram nokchari thagatsari ngasi ekhona khannagaduriba topic sida yauribasi maruba wahi ani harigadi oja khoigi global positioning system haibamne aduga Manipurgi Houjik leiriba Leinunggi haiba simani oja aduna khanna nagaduribasi wahogdu oina oja da global positioning system haibasi oja masi karino aduga GPS na akoigi Manipurgi manungda akoigi leiriba Leinunggi Ahongba Neinaba sida matau karamna sizinage haibadoja briefly ni kitang thambiyo haijege koina GPS harga koina maruina Houjik
ꯈꯪꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯨꯅꯤꯜ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯈꯨꯝꯕ ꯌꯥꯏ AIRꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯥꯛꯂꯕ ꯏꯃꯥꯏꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯗꯤꯖꯔꯠꯇꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯈꯨꯝꯒꯅꯤ ꯖꯍꯥꯖꯇ ꯂꯂꯣꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥ ꯊꯋꯥꯟꯃꯤꯆꯥꯛꯀꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯤ ꯊꯥ ꯊꯋꯥꯟꯃꯤꯆꯥꯛꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯎꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ USAꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ GPS ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯦꯚꯁ꯭ꯇꯥꯔ GPS ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯝꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯁꯥꯡꯕꯗꯤ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯋꯤꯠ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯔꯦꯟꯖꯤꯡ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯄꯣꯖꯤꯁꯅꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯗ ꯂꯣꯀꯦꯁꯟ ꯊꯥꯔꯛꯑꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯀꯨꯔꯦꯁꯤꯁꯦ ꯑꯕꯥꯎꯠ 5 to 30 ꯃꯤꯇꯔꯁꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯜꯖꯔꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯨꯝꯕꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯀꯨꯔꯦꯁꯤꯁꯤꯅ 15 ꯃꯤꯇꯔꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯖꯍꯥꯖꯗꯒꯨꯝꯕ ꯆꯠꯂꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯀꯨꯔꯦꯁꯤꯁꯤꯅ 5 ꯃꯤꯇꯔꯁꯀꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯦꯟꯁ ꯁꯔꯚꯦꯌꯔꯒꯨꯝꯕꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯅ 1 ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯤꯇꯔ ꯑꯣꯔ ꯂꯦꯁ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯁꯇꯦꯜ ꯗꯤꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠ ꯇꯦꯛꯇꯣꯅꯤꯛꯁꯀꯨꯝꯕ ꯅꯩꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯖꯤꯑꯣꯗꯦꯇꯤꯛ GPS ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯈꯪꯅꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯀꯨꯔꯦꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ दा फंगी चनसु मरिक चुमना अखोगी थंबीग्रे अदोजा मक्तुंग तारकदोजा ngasi अखोगी टॉपिक सिदि यावरिबा अखोगी लैनुंगी नैनबा सिदा अखोगी ताजब मतमदा अखोगी क्रिस्टल डिफॉर्मेशन हाबम अहे हेक तायोजा आइदि ngasi युहार हाबसी mai ngasai crystal deformation sinamaram oraga koi harakpa kholakpa leidanoja aduna hujik si maruina akhoi topic si akhoi lakadru si GPS na seasonar kanda lainungi ahong neinakpada kona di akhoi yuhar habasida ni ja laktu si natroja aduna hujiki leng ot phator ibse si akhoi maruina akhoi crystal deformation si ja masi si kitang sugainum tang thambiramoja akhoi crystal deformation harga rock ki oiba masaktagi ahong bulakpa adubu akhoi crystal deformation harga khangle Deformation ayambasi akhoi Prithvi ki plate margin da thui akhoi plate margin haragadi Prithvi se maru oina layer ahum thongna lei crust haibama mantle haibama core haibama khwaidigi mathak thang thang basi akhoi about 10 km deep se lithosphere ni ko aju masi akhoi akhoi sidedini akhoi plate akhoi plate haise plate si akhoi yumda season plate tu ka chamane ko kariguma plate tu akhoi ising leiba amada thadara lei kanda नुक्सित सेलकपदा नुक्सित तुगी साफुगी दुगी मतुंगिना माइके दे ताउथुखै गोजा अदुगी दुमंगनि अखोइना प्लेट ततुनिस तौरिजे हौजिक पृथ्वीगी लैमाइदा अचौबो प्लेट तरु अदुगा मचादी कुनगी मथक्ता लैख्रेजा अचौबो प्लेट सिंगदु हायरगदी अखोइना पैसिफिक प्लेट यूरेशियन प्लेट नॉर्थ अमेरिका प्लेट साउथ अमेरिका प्लेट अफ्रीकन प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट गोजा अदु प्लेट की बाउंड्री सिंगदु बोजा अखोइ ngसागी अर्थक्वेक ओरो वोल्केनो ओरो एक्टिविटी मैम थुइ सिंगजे प्लेट बाउंड्री दंगाक्तने जा प्लेट अनि अखोइना कोलाइड तौरगना अखोइना कन्वर्जन प्लेट हाइबोजा सुमाइन तौदना अखोइगी इंडियन प्लेट सिना होजिकी यूरेशिया प्लेट सिदा चंगजलगा ओजा कोलाइड तौसनबदगिने अखोइना हिमालय फॉर्म तौरिजोजा अदगी अमु डाइवर्जन प्लेट हारगना प्लेट से अमगा मूव अपार्ट तौरगांदा दियोजा अखोइना मिड ओशनिक रिज कुम सेमिजे सिजिना अखोइना डाइवर्जन प्लेट हायोजा अद ट्रांसफॉर्म प्लेट हारगना प्लेट अनि जे अमगा स्लाइड तौनबोजा अदो अखोइना सी आर्क्विक कुम जे सुम काना थुइ गोजा हुजिक लाक्सनिंगी बसी ngasi अखोइ टॉपिक तसु अखोइ यावरिबा मणिपुरगी हौजिक ओइरिबा लैनुंगी ahongba neinaba sidoja hujik hariba GPS se masina akoina kamaina karamna sizinnerge haibudoja ajusu kitang thambiyoja jahoina GPS kita akoi earthquake ta neinaba ni noja kano se neinara pasida akoina kari data phangba de atopa laibak singda Soraisam da akoi madugi result tuna akoi Imphal valley se num lakpa ngambra oja manungi akoi plate ki akoi tectonic ki shifting to businoja होय हाइजगे यम फजबा क्वेश्चन ने 2004 द थोकिबा सुमात्रा अर्थक्वेक से पृथ्वी की हिस्ट्री द क्वाइट चावबने न जा कोइ लौजे गोजा सी 9.2 मैग्नीट्यूड ने गोजा अदु मी फजना दम यामन सिग्रे जको अदु सी अखोइगी इम्फाल दगिना सुमात्रा बुक से अराउंड 3000 किलोमीटर्स मुनेजा अदुबु अखोइगी अइना सुजिकी सुमात्रागी अर्थक्वेक की मतमदा था अनि गोजा ममांगदगी मनिंगदगी था नि लौरगा अखोइ प्रोसेस तौजे बजा GPS की डाटा से अदैदा हजिकी याम नुंगाइ रे जजा नोट कंपोनेंट जजा नोट सिदा अखोइगी
around 5 mm gumba oja mathakta kakhalame akhoi Imphal Valley je aduga amu oja numit mari ni mangani leraga hojiki hanai du amu handare oja haibadi activity je akhoi jodum yawe habani oja kanu se adagi ngasagi Sumatra de lakpa akhoi gi phol sing je oja adum tower lebini habadu ne oja takhole adagi di magi jar du habadu handara kan hanai ma film du dam le oja samana no oja akhoi gi kanu da noni gi archive to oja noni archive to su akhoi gi sida ahong bese dum lay Imphal je ron kanu ja 8 mm je ja kakhale ja numi ni humni jar hadori habdu degi ja horga kakhalaga tamna tanau handare adagi akoina station khara maju thamje ja more sompi henkot moi ju dum ron more dana 3 gumba ja adagi sompi dana 7 gumba ja adagi henkot dana 3 sumaina ujiki akoigi level je ja aduga adum handagi ja sijina akoigi hayeng jwar habagi akoina predict tawba khopda ja yamna akoida kanaba phangani na khanje adu hojik se akoina Manipur si akoina yuhar habagi zone si makhal manga thokna khadukpada Manipur si akoigi yamna sathiba zone 5 ki manung chali hai aduga akoina mutabada akoigi Indian zone siga akoigi Brahma gi Myanmar gi zone siga gi marakta su yam kanba yuhar habasi tuina akoigi thoi adu tungda su yam choba harakpa yai kainaga ngasagi hana hagi bagi prediction ji yenga kan da mayamda ngasagi dum akoi habibu su leiba jako aduna India si akoigi by geographically Manipur India ki manungda akoi Manipur si yawi ni oja aduga amurum da dimu Brahma hai basisu Manipur ga hek ngasagi geographically natraga ngasagi politically yeng matam da di yamna naknari ni be oja ko aduna Manipur itself se masi akoigi India ki plate manung chandura natraga Brahma ki plate manung chandura haidi mayam ki akoi concept haidi Manipur si India ki manung chale adu tadi koi si place India manung changidam ni ka haibi concept am khaleba adu by scientifically di naknari neba aduna akhoi si Brahma ki plate ta chingdura natra India ki plate ta chingdura adu is high bi matang ju kitang thambiro interesting oba question uza ozan haibiri se sigi damakta akhoi GPS ki permanent station ama akhoi 2003 da akhoi gi CHRR CMAX Bangalore gi makha da akhoi gi makoi gi tengbang loina na akhoi Manipur University da thamjaba ngamjare madugi permanent station du leiro matung dagi di akhoi gi sigi calculation hotpa hojare haitare adagi di akoina phangse akoina reference frame ama season ai ko ja reference frame je akoina ITRF 2008 hayoja ITRF haisna international terrestrial reference frame havenu ja aduda sideda akoina ngasagi velocity doja velocity haitare ja movement je ja ngasagi 5.3 India ge leibudo Manipur di 5.3 do phangde ja adu Manipur di 36.3 mm haitare ja 3 cm mutang phangeba sa 5.3 do phangdreba adudi India plate ki velocity do gadi akhoi Manipur ki velocity si gadi pra khenarebe Manipur habadi Imphal Valley gi ni ko ja Imphal la tham jine sine around 30 km ko ja rail distance ja hojiki kano jina khulai jina akoina pari je mana cover tori je 30 km di adum sorakpam gi kano ne na pai se ko ada kare gumba local fall kumba le gadi am khenarak to 30 km orga jo natraga di around 30 km gi range sida akoina even campaign da ba akoina 30 km gi gap la ga khulai je thamme bo aduna akhoi gi je Indian plate di sungna natre bo adagi amu yenge ja ka Burmese plate si kamaina lege na Burmese plate si di my velocity je ziking sagi akhoi gi Imphal Valley gi le velocity duga almost manare bo ja adu duna ja koi politically India ojera ga su adu akhoi gi geological or kano da har tam da har ga dio ja akhoi je akhoi na le Imphal Valley se sim Burmese plate ne bo sigi je clarity ma langna bu ga da akhoi station tramari including ja kano Mizoram adagi Assam adagi Nagaland yauna akhoi khandokna bu ga da akhoi sigi station sing je thamme thammaga data slora matung da akhoi hole hot pa kan ji yam interest lei ba news akhoi na chide da active oiba fault am lei na akhoi na hana degi predict adam tawja bai tar sumlak ta harga mau degi na Chuchampur maksida akhoi na Chuchampur mau trust natraga Chuchampur mau fall haiba ma lei bu sida ni ko ja akhoi gi kanoga akhoi gi pikomei da de ma flow tawge ba ja ko pibung da ma flow tawge ba ada mau tawge do ja pulap ka chenda da na tawge do ja adagi akhoi mau da amu pura landslide tawduna mau gi bazar ma gi ja yum ga pulap tu gi ba ma ja ningjang bi ko ja adagi recently ja sigi kanoda
Chuchampur landslide thokna gari kano tawbe kan tawba amisu thengnabi ko aduna sigi Chuchampur mountains hariba natra fall hariba pareng joja sigi nakan nam sina Indian plate oidone bas ko 5.3 phangiba adu makhali movement duga adagi Imphal Valley da hojiki 30 henba phangi siga adugi ngasai khenabase adu itadi Manipur itself da su hojiki hariba ko yuhara habada earthquake ta yamaru oriba hojiki plate se India gi plate sina hojiki Chuchampur maugi sigi pareng swaida ko tabagi moni natra adugi Imphal dagi ngasai 30 km gumba su chatlaga sumna kanagi makharum da haidirak pasina ngasai gi Myanmar gi plate oidune ba natra adu za ina laksaningi se mayam no sam toina hainaba khoi gi Indian plate ka Myanmar plate siga gi makhoi se taisan ba yadab gi shaking se lakwa matam da akhoi gi Manipur da khoi gi yuhar haba tholak pada akhoi gi GPS na akhoi gi akhoi predict to buding ngamdra ga suja GPS na lor ka da thodang se uja uza gi wafum da kari hain thamini uja koina data lorop kanji da uja station kara haijage mamit haibji kanu gi ko ajol gi ko ja adegi Kasipur Silcharom da uja adegi Kolasip ajol jedi kolkul sumaina mathang koina khara malawe sije almost koi Indian plate ki velocity is almost mana baja koi gi Nagaland gi jubja chaidi chu koi lawe baja adagi chai buk chenum almost se kano je Indian plate ki le raga baja khangoduna koi gi changai thel manak ta koi gi Waikhurok na ma leibne baja ada koi na campaign gi station ma tawi adu yor bukan ji di jamjep khangtau tau gre baja masai gi 5.3 du da gi change khanglak lakre 10 gumba change lakre baja 4 gi makha da leigre baja adudagi sum leibuduna Senapati Chuchampur Imphal Lumani sumain to group gajino ja tonga na magi velocity almost pura difference oigre baja aduna chiki da koina koi gi naina ba haitare baja seismic oiraga di ja magi kano je velocity je tamna hengalakada bane baja seismic oiraga di aduga seismic oiraga di sumaina jam khangdau dau baja sisina takpadi mafam je seismic ne habane haidi Indian plate siga koi Brahmis plate siga tainari se oja adu subduction activity je ja leidi leraga hojik ti subduction je tawdi hai oja koi gi sina tai je oja aduga magi koi gi chideda energy store tawba stress tawbu di adum leijaraga jo aduga maje koina yam hena danger oini haibagi mi paibudo adumukti leitabra haina khale adu jo koi gi recordti yengaga goja koida akoi sideda chau jwar haba ja mayam thokre goja ja jwar haba singdo adugi yengaga di adu mayam ji 50 years ki matungda amu repeat toropa ja 100 years ki matungda amu repeat toropa sumbasi dum thengnei ja adagi plus koina ja ina haijabu da ngasai gi kanu sida aya mana jwar je record phajana tawe bu ja jiki CMT natra CMFC gi akoi gi haitare nakan sida dum jwar je dum hari bu ja akoina tabu su yu hara ba se dum numit khuding gi hai kaina ta ho pikna ko ho ja akoi MU da le ba Seismology Observatory da jum record tawjeri ja aduga magi jwar hab je koina miyoy bnadi akoi phog da haitare akoina moigi scale do magnitude 4 gi makhaji di akoi da fil taw khara wai ba ja adu sum ayam matam da dum ha bani na ja akoi di am kana kanu pakhaningai di leite aduga akoi ning sa haija budo ja jwar je dum harabni energy da dum release tawrabni na ja akoi di am kana sideda khudong thiningai gi di machakti oidebra na khanje ja khuziki ozana akoi takpi buto minute kiting gi hai adigi hana gi record toro me habdo ja akoi di yuhar habagi scale je akoi gi richter scale di oli no ja mamang da akoi gi kasagi Manipur ga tainaba sida akoi gi koi 1869 do ja yam kan ba yuhar ma ha gi adigi 1957 da su kumbi gi earthquake adigi kuidringai hai tare 2016 da su Imphal da yuhar akan ba ha gi dino ja simaina akoi gi record se koi gi lakpa matam da koina hojik se section hoguda buji ja GPS ki khulai duna tungda janang sai tapi budo 50 years ki matung da mu harak ya na haibdo ja adun akoi se amu hana halak pa ya bagi koi gi possibility ga se koi gi leibra hojik se data se akoi analyze to buda lairak pra ya bra haibdo ja gi oiba hungdang thambi hojik phobda koina kanu se arku tholakani haiba adagi mafam sida si tarik sida thokani natraga sigi tha sida tholakani haiba amatana kana amatana predict tawbudi ngamdri adubu akoina di section bagi haitare karam bada lairaga kamain toroga section gani haibudu di akoina mafam khandok budubudi adubu kudi ngambagi kano ma leire samna harabada akoigi ngasagi akoina leiribo jaga se sideda segang phol yam ne ko ja adagi amu akoina sideda Chuchampur mountains sima leire ja adu sigi adum jar haba che adum
ngasagi energy to dum store tawra dum habani na atubu mafam ama akoina khangda mafam ama da ja phalaun energy to release torok gi chance su le buja aduna earthquake history yamba kanda 50 years ki matung da mu repeat to bana 100 years ki matung da repeat to buja akoina adum thengna je ja adagi akoi gi am nungai bam no jana huji habi gi ba kasarga manipur ga tana bada episode 69 gi je ja koi matam da jana ju huji pan bigir go ja research scale puthokpa akoi gi kano se scientific poetry ni buja matam da akoi manipur gi documentation to re buja Manipur documentation Toromeba. Yam nungai bonuza. Aina Cetarum Kubaba Pazabuda. Hujiki Sida Yoromebuza. Hujiki Numitsigi 11 Duga 12 Dugi Maraxida. More than 15 times saves. George High House. Adagi Akogi Kunungi Ningai Habitsu, Akoi record Lazer. Cetarum Kubaba, the Gil of Jaragani goza, Hajiris. GPS Sina Quida Indian plate cigar. Burmese plate cigar, Magi Mumense, Kamina Chali, Ado Sigi Mumense, Quina Zoropomadi, Sagi, Aina Hajagrego, Ado direction Gumasian slab, Sumla Taraga, Indian plate key, 5.3 do, 5.3 lay, Nina Kalbam Pum to Dauza, Layram drop. Ado energy to Kram, Mangi to Nebuza, Natra Adu Kaigumba, activity was so talk to Nebuza. Ado Quina, Sumla the Northeast Sakadava direction, do, Atoba direction in the Panga. Ado Targadi, Mapum to the energy stored or air, Duka, soy the stress lay there. Adu Tardisi, a quick Kudung Tibagi, sang a Mawange, Hybrizim, a quick Kandunebuza, energy do release or Kandunequis or hard uses. Masagi Norman Dudicasuka debuza. Aduga Norman Nata Badul Akanda user, Quiji, a Quigi Canosia, Yam Arubum the lady nebus. Even landslide goza, landslide Sikazu, Yam Marilena Dunuza, landslide say, Mapandagi Tolopoma, Manung the Tolopozilla in Nuza. Aduna, Mayamzi Nenabada Quida Yamna. Akoi lady was a guy, the prone to every noza. Manipur, the Yamaru Ebamo user. Lucilapudoza, Queen GPS, Tamadagioza, Queen Kanaba, Pangadoriba, Singioza, Masimatang, the Suzana, Hogoliba, Queen Hasingioza, Zana Tambini, Bohamkin Tambia. Quiggy Manipurze Mayanazo, Sana Leva Haragazu Kanare. Ado Manipurze, Yan Faze, Hanazaman, Loim, Singtabira, Lebaxi, a quiz Manipurze, fragile user. Hita matam madekta earthquake seismic zone 5 ta lebrina anytime hita ningai bi yabgi chance ma lebuza khoi joja khoina kanamtan hoji pu earthquake predict tawbu ngamdabni na oja aduna akhoi gi inkhalaiba naha singjina sigi maram sida jar haba bo ro natraga earthquake po ro sigi maram da inkhalaiba naha singjina aware oiraga diuja akhoi ningai ga dabde gi kanbangam gani oja aduna sigi subject se art science haba subject se naha singjina khangjan ba habsi अखोगी फ्यूचर की वजह यामना काना बने है ना खंजे वजह Global Positioning System GPS की टेक्नोलॉजी सिजनरगा मणिपुरगी हौजिक ओइरिबा लैनुंगी अहोंगबा नैनाबा हाइरिबा हिरमसिदा वाइखोम मनी गर्ल्स कॉलेज की डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी दा असिस्टेंट प्रोफेसर ओइना लैरिबा डॉक्टर लाइश्रम सुनील गा अखोगी मिहुत राइचंद चिंगथाम गा उनदुना वारी साबा असि तहंजखिबगा लोइनाना ngasi oinadi science magazine lanthokchaba loijare mathang leibak pokpa numit pungfam asimakta da taba fangbigani science magazine